Bandang beteng man penklain ya kajing syakri jong kaseng Hariboy District ka Confederation of Riboy People manta kasngi ka lapanlong ya kajing ya kendo ulang haka Central Executive Committee banjet pat pentumai biang ya kinongkit kam jong kaseng hadian bakasamoy tre kam jong ka kalakut no haka jing alang ka balalong haka yeng dorbar jong kasnong yo mulong. Hakatay ka jingjet man pentumay biang ya kinongkit kam ha ka jing don lang kid khot nadu ku unit bat ki circle baper kila ibet pantenrong biang ya kalengkor nongelam sya uba bandari rentathyang kum u presiden bat sangut ki vice president kiban kimi bat pe hala ki benta lani ki area ki bagenthum ya uba karbios lengdo uba Feliteron uban kimi ia ke Eastern Zone, uba Prangkopar Sotun uban kimi ia ke Central Zone, uba Ebenezer Shilla uban kimi ia ke Northern Zone, but uba Gershom Han uban kimi ia ke Western Zone. Ia ke Curtin Secretary Lashimti da Usamla Marcus Makri, Assistant Secretary Ba Morris Lengdo, Finance Secretary Shining Star Kenta, Assistant Finance Secretary Ivan Silyang, Publicity Secretary Ba Roland Lengdo Lembat Kiwe But yakitay kinong ilam bat kinong kit kam jong kaseng lawan ban penskem daw ba Doris Sulen ubade unong ay buit barang ba jong kaseng. Habakren sikilat patay kubor hadin jong kajeng alang penskem na kaliang jong uba bandari rentatiang ubala syajit biang sa shisen kum o presiden ula ay kajeng kublay yakit khot jong kaseng kibla shani abiang sa shisen ya uban bat ya kalengkor kum unong ilam bat ukular ru ban ay kajeng syakri ka bakambha na kabenta kaseng bat kajaj ben riuhi baro kaway. Ulaong bahakatay ka jingalang jong ka CEC na kaliang jong ka seng kalashim ya karay ban budden ya shibun ki kam bakenthum bandawa na ka sarkar bari ban pleno ya ka model degree college hapatar kama baka sarkar kamdei ban lilam ya ka block 2 sya ka Assam bat kumjo ru ya ka nongwa mautamur bandawa na ka sarkar bakari ban thungkam mardor da kalenti ka bakho yawaro ki kam ke basa ban budden ya ka jing pentri kam ya ka ILP bade ka tien khasi hak kharnit ka bapra jong ka riti senchar na kaliang jong kaseng kalashim ru ya karay bat ika sinjam ban persya ya kalin tirel kat ba ka sarkar kampat la pan pentre kam ya ka ILP ha ka jala legacy kan lai pre jong tau nai ma la pan scam yu pi kan long resisya nam tak jing ya gret ya ti tu kam de kaseng ki ba syakmat gret no ek beladam bat sim ni ganti mai nadu koneksi mardor in sim ni kene kam kum dan panyalam ya barokah di pramembar tajam berbuat barok lesibun Buram ya barok ki media ki bawan na po riboy ki balai kloy ban ya dan mentalang ban ngi kan ke janmin so nai ku blai kerpang na kam tajung piwe kamtam ya barok ki dukhat ki member jong kaseng hi ki ba na unit circle ki balawan mentai sakne ke CC kene ke CC ki bangilong mentak kasni ke de jing penthmai ki nongit kam kidon ki ba syajet thmai bat kidon ru ki ba rem ki berang syajet biang jing thmai ki nong kam mentakas ni ke de ka rai ka ba nakaliang ka si hi ki la shim ya ki isu le ne ki mat ki ba an pentrikam nang ne shikman nakaliang ka si kala shim ya ka rai ba indawano na ka sarkar ban kong ka de bangin pentrikam no ya ketika model college kabdan po tarkhma man menta la katu kan ne kala deb ban pentre te kam han hadu menta nimsem la i ba ka ketika ka model college kan ya ki kam shkman te nagalang ka si menta ka si kala rai ba nya bandawana ka sarkar ba kan pentre kam no ketika model college pop tarkhma nang ta ka baar kare ba nindai ban sya ya ka sarkar ban lilam ya ka blok 2 syapo Assam sarkar dalileng in haban tentu yang sarkar bagadai ban pena yang blok tu po Meghalaya hamtam ya ketika nongwa mau tamur indai ban ailat bakandai jasam ketika rai balashim da sisi bangin haban persya lada kan ke sarkar MDA tu lada ka ailat ban paha no itegi jaka jasam tenang ta kabalai ke bangilai kren da sisi kalong ban thungkam no mardor dagalenti ke bakhoj ya baro ki kam basa thli haga jala Meghalaya ta gare rai bala shim da sisi anta halal bide ki issue jong seng balang mo ke bala sem langut kom ke issue jong ILP ke bala de pas se resolution na do arjar khat khandai hadu menta ngim sem lai ba kala urlong te ya kanero nginang beteng ban budden bandawa na sarkar bagade ban penurlong no ya gane ka issue jong ILP bat ke ba buat menta saka
jing perong ya keten khasi ya khnit ka pra nadu araja khatra ada pas ya resolution adu mentaru trem ya yuso obatyang andre glade tang jing pembe jong ka sarkar agne ke baladan ba ka resolution balada pas ya ka keten khasi ban pendrong khnit ka pra adu menta kam sem laurlong ban ngida angnut ba menta ka kiti hagne ke sarkar ba kan penurlong no ikine gimat jingdawa jogajak benreu dan nakalilang kasangi nang nishkman interestam kat bagajak benreu gadawa nakam ta jingkam ha kabri nyutrap titang kita kintene nakalang junga ambon sibun bangkan nakane kapot titang kita kintene subunai kublai shibun ni nakalang kasangi nadu menswa begra khotbun tuli gi meeting wa yangi apot DC office ni nangdan ya kanongren bangin persya ya ka railway kat ba nimpadio ya ka LP kata kare gunurun ke baskam ke basai ba laga ka LP ke patrikam po ke jala jungi te ya karewe te ngin habban beteng mengundang persya in nishkwan kam dede kata ka daw hre ke jinsalong habangi dawa na ke sarkar ka bangi habban ja sipor jing dawa ke jungi kalong ba ke sarkar kadang butang lane bupor baki ang bigidang examen bigidang ben ke kren ba ke ministry po Delhi te nakalang ke jungi kada maki yang bangina ekran stage po Delhi te ni tingi habanap si por arpor ga bampor sabunai sanmai dan sistem kada kidang ekran maki se Delhi te andre ni seneng sab darjar kada kad bilang ya ki por den re syukut be kumto ke na por sa por tendre nagalang jungi impat sange apa de gini gijing dawa hadu mentahi ngi kata ka jingma mo lai lupai kata ka jingma kabala ahmad ne khamtam ka beri nyutrap te andre ni ka dan ni jing dawa ma na kalang katiwi jaj beri la dawa e banyo e ta garolan la ka jong tendre na kalang jungi kum kasang ni hab hi ban simkha nang ne sikmat ni hab ban railang mang ni dan hakun hon hi akboga beri nyutrap ni dan lang bat ke wi kun hon sang balang यहाँ पे शिमलांग करने का देखिए इशू को है जो स्टेट ही ब्रकवे यहाँ पर निकलन लांग यहाँ पर या रायलांग बरकिले की कन्हन संग बलांग के बिंगे त्रिलांग है ना कपोर बिंगे शिम ना कराय दकवे के जुमन बना गलांग के जुंगी ही यहाँ पे बन प्रसंग बन दवा या करने का दवा के जुंगी